siro hai kagala dende oh ayo kagala dende usula dende do malang usula dende ayai ayo pandai tu lagunya ayo jalan-jalan ada biasa burung ngekene ela bunyi la ekage oya cola burung ngekene ela bunyi la ekage oya pakala talingo dende elai dibue ola pakala talingo dende elai dibue awak lanane takui de unyang inyola kok lape awak lanane takui de unyang inyola kok lape alala 7 tahun de awak kode mangabe olala 7 tahun de awak de mangabe hai kalama dende oh ayai kalama dende usula dende oh ayai usula dende ayo tu burung kereta konggen keneknya tapi lagi mancinin kejen mancinin kamai dulu burung kau lebasang ka impiang ela dulu lah burung kau lebasang ka impiang dekinilah mau nyiyo ajola josang ka bila ekinilah mau nyiyo ya joyo sang ka bila kau tak jowinyo obiye denela basandiang kau tak jowinyo obiye adalah basandiang obiala dari kini oh awak bakalang tanah labiala dari kini oh awak bakalang tanah kalama dende oh ajo kalama dende panyala dende oh ayai panyala dende onde nyanga onde jati dene pajatu biala kinte kini sama tanah kode la denge jengka ti amba tu mah dia koyo le muah ko ajo na usah japui na abalian juga buat si kue ake tangin dia asulo dia Allah de jo tu mah banyak mana kan tak jo kodo bayai tolong dicana enya ada pelonnya ko proses tu dulu lah buruan ko lepasang ka impiang ala dulu lah buruan ko lepasang ka impiang dekinilah mau nyiyo jojo sang ka bila ekinilah mau nyiyo joyo sang ka bila kok tak jowinyo obiye denela basandiang ai kok tak jowinyo biye adalah basandiang obiala dari kini ko awala bakalang tanah labiala dari kini ko awala bakalang tanah alai tamama dende elai kandung tamama dende nenela dende do malang nenela dende ilai la dende tanenela tanenene ola manene nene o malang damam la dende nyala kaingkin kamaila tanenene tanenela tanenene ayo tanenene dende alah tu jariah dende tanenene bantu anjang kana yange alah tu hati alah ko pandainya olah mama ketik dah nene tenjare la pia jo tabo teh tak kuang jo oi tuen toko dah di den tuen jangan umur kala pulo aju orang-orang tu tuen cuba lo lah cerita tentang pekumbul tu step mah Waduh, itu uang pekumbul kau bawa tu bah cerita kemarin tahu minantu uang Betawi. Oh, orang bersobok di Jawa tu. Dia bawa lah Pak tadi ke Jawa dah. Bertanya lah menantu cakap. Nyinya tu kan? Apa Pak kegiatan di kampung?
Dia apa ni nak joleh ni. Tanya kau naik. Anyu nyang kan ni. Anyu ada ni. Anyu nyore. Apa ditanya apa kerja di kampung. Dia jawab bahasa Indonesia be kumbuh dah. Oh kerja dia. Di kampung menggalas. Ada korambir di galas. Ada lada di galas. Di mana ada pekan di sana kita tuju. Boleh kalau hari biasa Pak ni. Kalau hari biasa ni dah elang hari dah. Alang hari mau kosong ya. Elang hari bukan suruh. Elang hari kadang-kadang jual banting. Biasa kumpul Jawi ku kan banting. Kebun gimana Pak? Kalau itu ditanyakan dibanding tahun yang terlepas susah ditemankan. Kenapa Pak? Ya, kondik merajalela, mancing jadi-jadi. Hama Pak. Hama itu lain pula tu. Hama itu sebesar yang padi yang mengerenyam-mengerenyam yang terdapat pada yang mengeram. Atul nama tu. Oi tuan, sangkuati gaya cakunya lah suntiang bona puluh. Lu nyoba bahasa Indonesia hari ya? Abang lepen tu. Kalau menurut ane tu yo. Alai lu lah pira kumbuh ko. Tu wah. Tiang beri. Tiang dari kalau tak katu cerita aja. Apa sih dalam kumbuh ko mana nyanyi? Kalau ada no balogu beko di potek jo gambar cek kerak ke pojok dia ni. Ayo bagi kat sejamang Newton.